Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Myntri badai kami yakatnat Community and Rural Development Gejala uba sostana sotun mendak Sngi ulalet ban Paidbah yakan Ñiangtaser Festival kaba Sngi lenter kabal pendong dari Bhoi Tourism and Environmental Development Forum ringkat bergejing snok tilang kesnong Saidan yakan kita masalah pendong hayau sier di Bhoi District. Hakan Sngi lawan ru benedon ringkat da Dr. Celestine Lingdo MLA ko Sngi constituency unong hikai bala syong that naga school ba nihu u professor HJ Simle unong hikai ka school ba USTM u Dr. Rodison Thankiu u president ka RBTE DF ba plela tiuso urang ba shnong ka Saidan ba Evansis Jones Merthong nalor kiwe de kumban syuat hu hangni khandiat kan Ñiangtaser ka berjutep ru kum kata kenyang World Cup namar ke jingmi ke jongka tang shisian haka sausnam kata tang haka por miet bat thik tang ha usnam baju pendong ya ke FIFA World Cup kani ke deiru ke jat kenyang ke bashngam ban bam bat ke badan ru haka ya shibun ke jingmentoi na ke benda ke met jong ubrio kat kum ke jinglap ki start wat benya haka ni Sngi habdeng jong ke program ke ladon ru ke jing ther jong lap ba kabla penthut ya ke rukam lek rukam wan jong ki Paidbah bar kinong shong dukan haka te jaka hendai wat habdeng ke te ke jing penthut jong lap ba ke program kala yat bet ya renti kumbala bu bat ya kani kata masa an penkut lashai ke Sngi ke khandai tri ujemang arhajar arpuhandriu Kadai Shibanta na kebanta ban penpau syaka portai ya ka jingrus pa ya ki jingdon ya ki jing penim pensa penle ya ki cloud rutap ki ki wa apo jong ka Bhoi district kabai kejungi. Ki festival ki buon dan lagi kena ke festival kalong ke festival ke bakerpang labanong namar ba ke ngong ba ke festival ke bakerpang namar ba kadai ke festival ke ba Ngiyo ban yele kemen ban yedon lang shisin sausnem katum kapang kajing batai halor kajing yedai jong kaknyang Ñiangtaser kabangitip kabdai kapang pedeng kaba ngiyo ban ye kemen ban yeraki lani ban yo ban shimenta agni ka festival kaba nakaliang kari Bhoi Tourism and Environment Development Forum kalashim ya kanika sinjam ban pelong ya kanika festival ban penken mau lani ban penitu syakaportai ya kataka Jingwan lani ke jingmi jong ke Ñiangtaser kaba shisin sausnem kumala kren i Dr. Silingdo i MLA jong ka Sngi mantala don la lai tayo tam i klau kiptap hakeleng jong ka Bhoi district ke jungi daladap nriu buji nyau buji kini i kelalong kum kesorba hagaba laiba omdan kamshu ya ka MECL bahkan supply light
Panai ke connection nomor ba ke cloud baro. Kila balong daki kira daki toslight daki dongusa na kebanca banlet banwat lale bantam ya kini Ñiangtaser. Ba ke Ñiangtaser kan kami haki jaka ibadon ya ki cloud iding kisi. Teka jimi jom kani ka Ñiangtaser. Kapan kan mau ru yangi. Baro iway pa iway. Bangi day ban burom ya kamay mariang. Yaki saudong saukun. Ban pensa penne yaki klau giptap. Kiwa. Kumlaay ka report bat ka jingers ngo bat kini ke area baro. Baro saudong saukun juga ke area. Kak Ñiangtaser kak kami ba. Balada bangi mudur ba kani ka klau. Kan dulo ya kani ka jingi tanat ya ka jingdon jo gini giding gisit. Di ka jing trestom jong ka Bhoi Tourism and Environmental Forum ngatray kan long leno ay. Namalada bam donshu giding gisit ngam tharai bakani gaknyang kan wanmi di sibenta nakbenta gajing kersiu thia kamtam nakbenta jongi baro iwe pe iwe ngamla ban kedau tangi iwe pat henrei Kacing ketli kada ban sedang naladi. Ban pensa penne yaki klau ki betap bagan long kacing kerku. Yaka area yaka jaka kalong kacing kerku yaka pateng kaban sawan. Ya ai bagini ke festival kabama pipi penlong kanong kataka festival kaban nangla ban kring shushu lane ban pinslo rek shaka portay ya ka jingrus pa jong ka jela ka jongi habaro ki benta ka jela ka jongi kadai ka ba ngitip ba kadai ka jela ka ba kring yaki babuan ba kinongwan jengok kai portay locally laneki national tourist laneki international tourist kunjuk kalong kaba kring hado kata-kata yaki nongwan jengok kai portay di ay ba kenika festival kaba pipelong kanangla susu ban create sa kawaipa a history haga tourism department haga jela kejungi ba dandon shu i waipa i opportunity lale kitin hindi la dade bikinang hindi rukinong bacau namar balay marasin kem kebeningkong kemangilek kalong kenyon eka kli bekiniap. Lara pimpeniap tang hapo si menit ar menit kalayau kalaher. Ngam keren persya ayah kata kajing keren kajing bam kejongi. Tehen rei supu hadin sausnem katakan long ha usnem ar hajar laipo. Ngi organize daka festival kaba kamper. Shuaman mi ka ayom Ñiangtaser le singin ong. Menta usnem arhajar laipo. Ko Paidbah baro. Wat nom yakem yakinong yakin Ñiangtaser. Ailat kin mi, ailat kin her,
ailat kin pendep ya ka life cycle ke jongki. Ngamar tatin, haus nem arpo life sao, ngin sayo double, mo, ke double harvest, lane ke double kajingya kem Ñiangtaser. Nalor bagi penne e kamariang, ngi ailat ya ka Ñiangtaser bahkan komplit ya ka life cycle ke jongka, bat ada ngile e kata hao arpo life sao ngin sayo kambun ke Ñiangtaser. Kani Ñiangtaser te kadai kawin nyang giba lese giba kam per. Per kawin kanyang namar bakam jumi man kasnem. Kami sisen sausnem. Kanor nang ta pade kadai kaba kanyang kaba nagkanyang baro. Hakani ka Indo-Myanmar biodiversity hotspot. Keditan kan ikawai ke bumi sin sausnem. Ha kita giwai gibalong giba compare gikna. Dan mereka ni kadai kawai ni giba pair ke bumi sin sausnem. But untuk nilai esko mene kadang sekawai ru stage pangjang kepada long si kemenang hakti kasih syukur mah. But gini kita aru gidon dan mereka kami kumtah sin sausnem. Kanyang kongwe kadi kebentan kani ke kurjong kani tang bakato kani siman kasnem. Kani kanyang ka naga bakal peleng untuk kapon kami kaki peleng ka telun laisnem sausnem hantu po kendo nakawai ka stage nakawai ka level nakatu ka peleng ka berit ka kame ado makan nakalah kanyang yang te kami kumba ngitip kata hadin ke sausnem ban ka imtang kumba sibenai po sela pertai kajak dia anong gumno kata kamnang man batai kan no ka kadan ga di kijing ki bukiong ki fats di good fats kai kumaon ka keten bulong general tenrei la de piko abente bahai kata utai uperlok jung inang tai don bala le lu di situ bro khoi ila le na university ya kan ka ban analyze ya ka to ka knyang dan sibun gi jingbam gi babang to but kala ro ban lese kala ban nyerap yang gibun gi bentang ngam tip giwe gibreu kilong kuno ten rengai la di ngasngau kalong kum kedawai kisen sausnem yo ban bam dawai Unio yang kongwin ubagi khot Ñiangtaser sini aku bagi nongsor ki khot Ñiang World Cup udah yang bapla ha bat udah uwe na pedeng ki pedikal sikada bat gitip ba unio pedikal sikada udah tangnya Ñiangtaser kata kamut ba pedikal sikada kamut ba jumi malakasnem umi hadin sausnem khat laisnem bat khat newsnem Union Ñiangtaser umi malak sausnem bat udon pedikal sikada seko Amerika kidon umi halaisnem bat hadneusnem Union yang kuwin ubang ikut Ñiangtaser udi baplan apeng plan namar ba udi tangu yang boleh yap bat upenut por hadu sausnem apo kendeu bat ka life skill tu kalong ba kikara ka plan adin pat pada sipnai bilatli bat kingam apo kendeu bat ki bam dagi kidding bat hadin sausnem na ba kaji action jong juvenile hormone kila sedang ban tri taka process of metamorphosis bat kila sedang ban mi ki kejat bat ki snare di hadin like enta ini kila sedang kila la ban hair betang ta keblesibun hot kidon namar ingin adep analyze seki ba kidon sibun ki nutritional value bat medicinal value namar balai katung ka kemela dep wat sintip di siam kidon gun ki mineral ki aron kada kibadan asna kila ban bam ser namar kidon sibun ki aron namar ngitip ki aron ka kayarap ban te ki senam ba kidon ki mineral ki calcium bat ki magnesium bat ki ki essential amino acid kum ki prolines ki methionins bat kum tartar bat hot kidon sibun ki medicinal value